chapter 23 verse 46. Qhubeka nomoya wePhasika as we are getting closer and closer to the Passover weekend. Luke 23 verse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Jesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Two things about this verse. Masithi bamba sengiyavala ekseni. uJesu usesesiphambanweni after going through the struggles, after facing difficulties, ezama pains okushawa nokuthukwa nokuthingiselwa ngamathe nokukhulunywa ngamagama anzima ayebizwa ngayo ibona bonke abantu ababehlangana naye endleleni. Wahumiliatwa, wenziwa ihlazo engenahlazo, kodwa simuzwe phendula esho amagama okuqalekisa nomethuka laba abamshayayo engenacala. Simuzwa ke lapha esewashila amazwi akade washo esiphambanweni. Simuzwa manje sekhuluma esethi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Into engiyibonayo ukuthi uJesu akabulawanga kushawa. uJesu akabulawanga amazwi ayekhulunywa. uJesu akabulawanga imvimba ayithola. Jesu akabulawanga ukusinda kwesiphambano. Kodwa uJesu wafa ngoba umsebenzi wakhe wayesewuqedile. Isitha sazama ukumbulala kodwa sikwazanga ukumbulala ngoba uJesu esiphambanweni akabulawanga uSathane. Kodwa uJesu wabulawa ngoba wafa vele ezela ukuzofa esiphambanweni, ezofela abantu. Yingakho simuzwa ethi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ukusho ukuthi uJesu noqobo lwakhe wavumelana ukuthi manje sesifikile isikhathi sokuthi lokho ebengikuzele emhlabeni kwenzeke ngife. Kwase kwasho yena wathi, Nkulunkulu, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Wakungasho ukuthi usehlulwe ubunzima besiphambano, wakungasho ukuthi usehlulwe ubuhlungu ayebuzwa, kodwa wadecide yena, wabona yena ukuthi sekufika isikhathi sokuthi lokho ebengikuzele sekuphelelisiwe. Wasumoya wakhe wawubeka ezandleni zikaNkulunkulu ngoba umsebenzi ayewuzele wasufeziwe. Uthi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ithi-ke indaba yami namhlanje, uma uJesu eqeda nje ukuthi ebeke umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu wase efa. Ithi into kumina, njalo uma uthatha umoya wakho nempilo yakho uyibeka ezandleni zikaNkulunkulu, khona izinto ezithile ezifayo kuwena. Ngamanye amagama, mawudecide ukunikela impilo yakho uNkulunkulu, khona ezinye izinto ebeyiphila ezifayo engabe isakwazi ukuphila. Mange wathatha impilo yakho wayinikela kuye, umona kumele ufe kuwe ngoba umoya wakho ususezandleni zikaNkulunkulu. Ukukhuluma kababanye abantu kumele kufe kuwe ngoba ususezandleni zikaNkulunkulu. Khona ezinye izinto engakwazi ukusurvive kuwe ngoba umoya wakho usubeke ezandleni zakhe. Awukwazi ukumondazela abanye abantu, ugxeka abanye abantu, ukhulume kabi ngabanye abantu, ubukele phansi abanye abantu. Make wahlala ezandleni zakho umoya, ezinye izinto kumele zife. Ukubukela phansi abanye abantu kumele kufe. Ukuthatha kancane abanye abantu kumele kufe. Ukucwasa abanye abantu kumele kufe. Ukubamba amagqubu enhlizweni kumele kufe ngoba umoya wakho ususezandleni zakhe. Usuku uNkulunkulu awukwazi ukuthi usukuye uqhubeke kube khona abantu ongabakhulumisi. Ungakhulumisi abantu abathi kumele kufe ngoba usayiphileni wena, kodwa usuphilela yena. Impilo yakhe ayisekho kuwe, isikuye. Baba, ezandleni zami ngiyamangala mawusaphila usezandleni zakhe. Enganuthi umpostoli Paul akuseyimo ophilayo, kodwa uKristu ophila ngaphakathi kwami. Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Okusho ukuthi ubumina buyafa kodwa kuphila yena. Anginciphe mina, akhule yena. Angisayiphileli engithanda ukukwenza ngikwenze. Ngenza lokho isandla engibeke kuso umoya wami esithi angikwenze. Athi uDavide, kungcono ukuwele ezandleni zikaNkulunkulu ukunokuwele ezandleni zabantu.
beka umoya wakhe ezandleni zakhe bese kuba khona izinto eyizofa engeke isaphila ngoba umoya wakhe usukuye. Hawu, kunabantu abanezifo eziphilayo emzimbeni wabo, make wabeka inhliziyo yakho nomphefumulo wakhe ezandleni zakhe, konke ukugula bekukhona kuyophela ngoba usubekile ezandleni zakhe. Inhlupheko obuyibona zikuhlasele, make wabeka umoya wakhe ezandleni zakhe,